nongeye kugusuza cyane mukunzi wa Military Story TV. Wowe uri mu majyaruguru, amajyepfo, uburengerazuba ndetse n'iburasirazuba, ntibagiwe no mu mujyi wa Kigali, reka nkubwire ngo amahoro y'Imana abane nawe. Udukurikira uri hanze y'imbibi z'u Rwanda nawe, reka tukubwire ngo Imana ikomeze iguha umugisha kuba udukurikira. Uyu munsi rero ngiye kukubwira ko muri iki gitondo M23 ndetse na FARDC ifatanyije na FDLR babyukiye mu mirwano, aho M23 yashakaga gushyira mu maboko yayo agace kabunagana gaherereye ku mupaka wa Kongo ndetse na Uganda. Umutwe wa M23 rero watangaje ko watangiye intambara ifunguye igamije kwigarurira ibice bitandukanye bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bitandukanye nuko yari maze iminsi bigenza ubwo yafataga ibice bimwe igasubira inyuma. Mu bice rero M23 yateguje ko ishaka gufata harimo Bunagana ikora ku mupaka ugabanya RDC na Uganda. Ibi bitero bije nyuma y'amezi atatu barwanyi b'uyu mutwe bafata ibice bitandukanye, inyuma bagatangaza ko bahagaritse imirwano bagasubira inyuma mu birindiro basanzwemo. Umuvugizi w'umutwe wa M23 Wiringoma yagize ati imirwano irakomeje, tumaze kwigarurira imidugudu y'Ibunagana ariyo Kivange na Kashiro. Ingabo za FARDC zahungiye Kanombe hafi n'umupaka wa Uganda. Kuri y'inshuro intambara irafunguye, twiteguye guhita dufata umupaka wa Bunagana mu rwego rwo kwirinda. M23 itangaje ko yuboye imirwano ikomeye nyuma y'amasaha make. Ubuyobozi bwa Kiliziya Gatolika ku isi butangaje ko Papa Francis yahagaritse ingendo yari afite mu burasirazuba bwa Kongo no muri Sudani y'Epfo kubera ubu burwanyi. Bivugwa ko rero gusubikwa uru rugendo byaba byagize uruhare rukomeye mu gukomeza imirwano mu buryo bukomeye kuri M23 isaba leta ya Kongo gushyira mu bikorwa amasezerano bagiranye muri 2013. M23 ivuga ko abarwanyi bayo batashyizwe mu ngabo za leta cyangwa ngo basubizwe mu buzima busanzwe nk'uko byari byaremejwe mu masezerano n'ubundi burenganzira abasabira abavuga ikinyarwanda muri Kongo. Muri iki gitondero cyo kuri wa 12 z'ukwa gatandatu 2022, ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC zibyutsa zirwana n'umutwe witwaje intwaro wa M23 mu gace ka Bunagana gaherereye muri teritwari ya Rutshuro, intara ya Kivu y'Amajyaruguru ku mupaka w'igihugu cya Uganda. Beritara rero Bimiswa uhagarariye M23 mu rwego rwa politike yakatangaje ko FARDC ariyo yagabye igitero ku birindiro byabo Ibunagana. Bisinwa yagize ati FARDC na FDLR ahagana saa 11 z'igitondo bagabye igitero ku birindiro bya M23 Ibunagana. Guverinoma ya Kongo ikwiye guhagarika iyi ntambara tugasubira mu biganiro nk'uko byasabye n'abakuru b'ibihugu bine bya EAC bashyigikiwe n'umuryango w'abibumbye n'umuryango wa Afrika yunze ubumwe. Nkuko twakomeje gutara inkuru rero twasanze abarwanyi ba FDLR bagiye gufasha FARDC waturutse mu kibaya cya Busanza kugira ngo Bunagana itajya mu maboko ya M23. Ntacyo FARDC iratangaza kuri ibi bitero, gusa bamwe mu banyekongo bakomeje gutangariza ku mbuga nkoranyambaga zabo ko M23 ariyo yatangije iyi mirwano. Umuryango Red Cross watangaje ko iyi mirwano yatumye abaturage benshi bibunagana bimukira mu karere ka Kisoro muri Uganda. Ubutumwa yashyize kuri Twitter buherekejwe n'amafoto yerekana agaragaza abanyekongo bahunga bugira buti uko bimeze ku mupaka wa Bunagana muri iki gitondo, mu gihe impunzi nyinshi ziva muri DRC zinjira muri Uganda. Iyi mirwano ibayeho nyuma yaho umuvugizi wa M23 Major Wiringoma atangarije ko bashaka gufata Bunagana mu rwego rwo kwirinda ibitero FARDC ikomeje kubagabaho. Reka nte kugenda ntakubwiye ko babasirikare babiri ba RDF bari barashimuswa na FARDC bamaze kurekurwa. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yamaze kurekura abasirikare babiri b'u Rwanda ishinjwa gushimuta nyuma y'iminsi bafungiwe i Kinshasa. Mu byumweru bibiri bishize nibwo igisirikare cy'u Rwanda cyatangaje ko aba basirikare bashimuswe na FARDC ifatanyije na FDLR ubwo bari ku burenzi ku mupaka. Igisirikare cya Kongo
Kinshasa cyo cyavugaga ko cyabafatiye ku butaka bwacyo bagiye guha umusada inyeshamba za M23 ku wa gatatu w'iki cyumweru nibwo Kopolo Elize Ngendabahizi na Gade Ntwari bombi barekuwe boherezwa i Kigali aho bamaze kugera. Ibyanemejwe n'igisirikare cy'u Rwanda binyujije kuri Twitter yacyo. RDC yarekuye abo basirikare bombi ku busabe bwa Perezida Joao Lourenço wa Angola uri kugerageza kuba umuhuza mu makimbirane ari hagati y'u Rwanda na Kongo. Umukuru rero avuga ko RDC inyuma yo kurekura aba basirikare u Rwanda narwo rwemeye kurekura umunyapolitike Paul Bola bivuga ko yarafungiwe i Kigali. Kuri ubu rero cyokora cyo umwuka mubi uracyakomeje gututumba hagati y'u Rwanda na RDC irushinja gufasha umutwe wa M23. Ku munsi w'ejo umuvugizi wungirije wa FARDC General Brigade Sylvain Ekenge yashinje ingabo z'u Rwanda kurasa ibisasu ku butaka bwa Kongo byahitanye abana babiri avuga ko bigize ibyaha by'intambara n'ibyibasira inyokomuntu. Kongo yavuze ibingibi nyuma y'amasaha make u Rwanda rwongeye gushinja FARDC kurasa ibindi bisasu ku butaka bwarwo.